reconciliation ga retribution ge wari ne boko reconciliation de akon khangje de si terrorist ka di wari sa reconcile ga tawba yaro da terrorist di losin ga dam ne boko natra ga moina misam du losin gi ma civilian du moi hato losin ma natra ga lebak tu lo om di leibani ko lo du sinar ga lo du na terrorist solution ba siga tani leise da reconcile taw ge mi ma taw biro ai thudong na mo leite taw ge taw mo na thokpa adu ai di terrorist ka reconcile taw hai do akoina hai ji for example peace dialogue ko ma initiator ko jo akoina reconcile gi part amane lawri ni for example mai to du how is it with MHN auto ge tangtra ma da how is it how do ka success oi ro hai bani da success oi da budni success oi dar ga di o henry ba kangu du da reprimand to mathak ta da bra retribution to mathak ta bra aduna reconciliation gi ai thodong khangje di hai khangje di ai mo ya jade bo ko hai di terrorist ka wari saraga di parliament ge attack to gi du wari sa do di ka dong ka pi du moina no kuki MLA tara wari sana gi bodo adu su mo ju terrorist ka samana re kaino moina hai wa phum du yeng biu moina hai ba si su kanghu du gi demand du cha thabi ro akhoi di thodok po leiti haigal amne ba they are representative of people ni people representative adu haigal ga di potu am lu re hai ba ni da moi du gun point da ngasai su kanghu du na hai libra natraga na su sing du gi moi du spokesperson la bab taraktre hai bani da aduna ai hai adumba kano si yaw budi yada bani moina mai ngang se tu anyway Manipur si di sana le bai si ni pang ngang putok to ya ba lu go le tab le ba oi khale hai bani da adu gi pone aduna reconciliation adum hona biu mayam nei na biu taw biu adu ai gi di terrorist amasung terrorist ka lemina ba magi frontal organization ke mayam ga reconcile to bo se masi madi khatang ai reservation le jeba ko adu gi pone do ai maru ena kano gi se retribution gi sum haige ani sum si kano ni retribution ai basi SK na ngasi putho SKTV putho sida sana da gi khangde ko akhoi gi law da akhoi gi criminology ni penology ni subject yawe ma ko ada du lak ai thanong ni se pe wan ada theory of punishment yaw me ba ai iri ada mayam sum khangna bani deterrent haibonga adagi di retributive haibonga preventive haibonga reformative haibonga sine leise for theory of punishment si punishment mali ma haning is ada punishment se deterrent asina punish to su kero kina bane ba thau palinga hura le ha ga mako gakta pa adu di mako sang mi du le ra ro ki hendui ne ba ko smai to hura mi di we are punishing you nang na khuje sang obne na khuje kakthak pi ra ge aduna there will be no more crime ha ba gi deterrent effect ne ba ko aki ba pon ba ade amana retribution ha ga na an eye for the eye adagi di kari kai hai ta re for the makuka pi laman khumna bi du ne mi pura for the mi ko to kan hai ba do aduna retribution ne ba ko no da leise adu amana preventive ha ga na crime ji taw ngai da prevention oina taw na ba gi ko prevention better than cure hai ba adu gi wa khalon da prevention ni crime to mi du phara jail thamaga di crime taw roi da na ko adu gi pothok ni ade reformative hai ga na america hai lo na ko america de jail hai di reformative center hai criminal je pha reform to thol ka doi ni aduna adu su kayung kan da sai gi yam sathi ba criminal se yam dreaded oi ba yam sathi ba reform to bu ya ro criminal lai ko adu kana no ha kan da terrorist ni go reform to ya ro si ai hai ba nate amit ka sak ki case pa bi ro adagi Indira Gandhi murder case pa ro adagi di kaino gi Punjab ki chief minister su hat yum to ni assassination adu gi du pa ma pa supreme court ki ruling mem ja hai terrorist encourageable hai dana masi onthok pa yaro do ba adun onthok pa ya da du kai reform to du ge reform mai du di fast offender mong to crime to jidri ba adi situation na kano to dana to hi ba crime adum ba sing du da reform to ba ne ba terrorist hai mi hat ro mi hat person mai thabo ok to office akhoi na kolom pa anga like ta office ka do mai na no mai pa mi ka halak to adu mi du ka o to du no kuki yo ki terrorist sing di no mai pa thok to ne ba sa ka thok breakfast to ga mi tara hatra ga di hore ma sak pijero du ni lunch ta lunch ana ba o mi yang khai halame ai lunch ba thok adi lunch adu lo ga mong ha ka pothara ga ha ka mayam seba sibi ga tawna makhut ma sa ga noi bi da thaw thak pi ga hindi film gi be sathi ba do mai na lo ka nung dang thok ga do ni mi tu mi ha tong thok tu adu ma mi du di yaroi ba ko adu retribution du no wari ni sidi moi di reform to bu yaroi ba ko adu aina khamba da only solution ji retribution du gi lo da ha ga de du mukti khitang phaja wa le adu na leibak si lo lei lo si chathabi ro adu ga adum tawbada aina khambada ngasai gi nanghoroi reconciliation nanghoroi lo si phaja chathara ba reconcile tawno matam dialogue ka nanghoroi ba ko adu aina khambada kuki loi monate maya aphaba su yawi kai mai hai ai makti aphaba ta bam ta dire ji moi sai na bam le re ba ko kai no ka ju si phai no changil nu pi mam tholo ga ta thingba kai no bap ta di moi si ima mana bra tra ga na terror sing sin na phu sa chu da tawri se adu aseng ma di si occupy territory gi symptom ne ba ko ana ma si phana ba sa ko rum thi ba da retribution ga khang naksan na ba si da khu lo hor se ma da ka le drak ki di lo le jare taw da ba wa ni da
law si sum yam law sometimes sleep never dies hai koi awjan tabir pada akoi si da adong tum si man gi ba ta law sometimes sleep never dies hai le ko awjan tabir ko akoi sa da tabir do ada koi Manipur gi law sina pagdom tum khalak pa che si bab ta de da tang ma si law sung thogot piraga drug care narcotic drug psychotropic substance act 1985 le drug sam thai ha pote drug marum u ya pote len si da unless central sai gi mana track on gadget no to tholakani ministry gi track ahum la mari ga thoi da jara khan gi UP gi kari gi adai khatin thaya du je amat thaya de aduga drug se tharam ta ga di poppy porang se tharam matam da adugi village si uruba mi loi pha doi na sing mari kain tau de khoi ji da ko sum government crack down ga kha tau drug ki war on drug kain kha tau boi wa ne ba ko aduga drug ki narcotic drug and psychotropic substance act fazana implement tauba fazana enforce taude anobal na te ari belum su le si sathabi da prevention of illicit trafficking in narcotic drug si ekse si mu puna sakada bani aduga ai wakhan da ni hausi si lu mu se ma da kale ban khali maharashtra ki lu ai su yengam bani maharashtra control organized crime act ana ko mo si hai su nungai mako ka ai ni hai nungai mako ka gumba si mo ne se mani okay central gi na te maharashtra se mani ko suma mako ka gumba se ma sangi kaino bu criminal law se right criminal law su concurrent list le ba state se ma su sumaina sumba khaya maya yaw ba okay tiger ti le ga nong sa de le ga maya yaw de kai do maya su yaw ba sumba lom sembiro aduga khadi sangin law se police ko mu se police action to police ha ka police pate ha na te ko mani police am phai afada jang ni bakta de aduga police state ki makhuta lai ga da bane police ji pithok pe asai gi 7 7 gi list number 2 gi entry number 2 ji police ne ba ko police kana ja sinaya de 355 lai ga lai ro ra police should be always with the state police faja sinaga milti crack down to go da bani milti crack down se center na to bi ya de na yam phare to bi nu sar akoi to jarage na Chhattisgarh model kai no police na milti crack down to bi ai terrorist kai no barte nai sanita gi section 113 adu organized crime na section 111 aduna si minister yam lai ren khambada Xerox to biro yam laire Xerox to biro BNS te aur lere Xerox to biro organized crime section 111 over 9 sanita terrorist act 113 adu to se mise mayam yen thok biro Xerox to ga si je hayen gi satharani ana adu ni deterrent effect se warning pi biro yadra na hujiki do prevention oina loin takhai biro okay hujiki terrorist lotion bodo aduma adum to biro aduma di wari sabi ga swaiti wari sagera adagi sei sabina gera adum to biu that's up to them tawbudabu marak sida terrorist terrorist lotion bam sangi boko kaino ga moi sidi ngasai gi retribution da hendokram moi di preventive adagi masi sina da yadab adna terrorist lotion biu sima mai humble appeal ni appeal ga natre da akoi si rule of the law hai mina atu terrorist lotion gi do mamro da keno da nasli insani communal violence ne hai le adu da mu ibani mu terrorism ga mari ne te jo manatre ami sahana terrorist define tawdu na ti ku sida khoi beral ai sida ne ne lu khangda badagi thole ai di Manipur hole su kai mati law si fazan implement tawda but he is the home minister mama samna terrorism ga mari le den anirak sure hai ris home minister oi bani ma di kan natna sahi se gi me ge tak tara tre ta su mana hai re oh hai just no ami sa jo hai no prime minister hai no ami sa yang khai lak no ai na hai je terrorist should not be defined by ami sa define tawdu di law ni define tawdu ne ba ma supreme court na ti hai bani da akoi na la na lore ami sa na hai re moi ji khoi ji kai no communal class ni adu sa na roi law da yaw bu do sa tharo hai bani da okay Sima ya na dabagi hai ngasai next slide si thai na wali sadu torme terrorist nati hai mini last muthala ni lo selani kano gi march ki tang march kun thrama toi 2020 lo selani hai ne ba ya na tramina adan political party na hai bi khale pa hai je ai di phai loi moina narrative change to khole ja phari ni sidai da khudong jab lo ho do ni ko ji law and order ne hai bi re da na hai ko ta kai da pl kha ba da counter affidavit law and order ne hai bi re ya phare adu gi khudong jab lo bi ro si misana yare sir law and order ne clear o bi re matro tak tha jara ge tak tha ro ba law and order CRPC law and order pan doi ni ada IPC de gi jagi bharat nai sanita law and order ge pa ne ba ko aduna adu sing sa tha ba ya tab state ke law and order ge head ti center na appoint tor pa ngak ni ya ro da adu di wari ni da appoint tor su akhoi khut lai doi ni na hai sin DG na chief minister is cooperating na hai the security advisor moi pai ha du wari du na tro pai bai sun keno amin kai mi la pai ju ai na salai ga do ni salai da bai wari ni nang yum de tu lai si bo DGP du dili de pham na cooperate tori hai si du adu di akhoi si sidani dise ai ga manar dise mayam na hai sina khoi de power oi lok thok pi re akhoi chief minister home minister ga maming oi ohen bani budasa na mara ka sep soi to hon bada to be atmosphere gi type tu thambi re kan pa ai di masi ai yaning di
Okay. Ai wakhan de Manipur thu ira kai nati akhoi gi sarkar na constitution je phajana chalai ba ngam daba. Ade thole ga chani Manipur go loi soira khini sida gi hen bana. Yam soira khini law je khangdra ga di constitution ji ku kayam khangjam sarkar ji go. Sarkar ai 163 council minister ai sarkar ne. Okay. Si khangatra bani governor ka si minister relation khangtam ni governor ta member to piri pikala ini mi. Prithvi da piri. Chief Minister and Governor, the member of the people, Manipur is the only country in the whole world. One at it. A quick solar system. She's like Helena throw. Okay. The relation between Governor and Chief Minister, Council is a comfortable Lurabani. I call it Constitution Lina Nareva. We're not dicing Constitution purpose of this different thing. Lay Potocino hybrid. Call it the Kandreva. Evoke, what's Evoke General? Evoke General say, quote my case of unity. He should advise the government in law legal matter. I Raspberry am there, but you call laws a colabacta, Nainatre, Kandre, every answer is loan and Sarpigadoni. I don't know, Potuman, Labiro, Aduga, I give the solution to Zikido. Terrorists, create down to create down to see Parliament or the Tolo go. Home is or the Tolo Kanda, home is or that Holocani, Parliament Cano, I'm Canaroi. Is the hand of the chief minister. It's the hand of the government. Sima Kambiro, and Amaka is how the other one, among the Samutan and held it. Was it Kainakanda, a question? We should be very clear. Okay. Amana cookies now sing that when Apilam to Wadabani, Akogi Manipur district Mangasa, Akoi Billinger occupation and cookie militant Boharate, someone occupied Tolere. I don't know, a public cookie Yawi Haim, a public singina, Moyamata land, the right to resist occupy territory that I say lady missing to Adun occupied more the school I sinaga, more the land who we are coming in Lodiabani, Masimone Tobiro. Cookie Martaki, they should revolt against those terrorists, those military Amana demand say, Monetary demand say, illegitimate or so Panga say, government in the government Manipur, Pazan Laptopino. Heidi Manipuragi, Union Territory, Molokpa, legislature, Adu Yade, and Novo Mazagim to Sangini, and the UT position, I don't know, she so Pang demand say, Moida. Manakong the high big Kadai high biro, I Pang demand Tana didn't go. At the Moida, which Assam ladies, Pangni, solution pass, peace letter, and Tona, Massage, Sajik and Tony, no Captain God, the Moida high biro, no demands illegitimate, so Pang Pangoi, some high biro, at the Pang with the demand with Talo Evoco. I don't know, I separate whether Article 3 said, must amend Toxic. Article 3 to Gaibangam did no, I don't know what even go. To Gaiba, I don't know. Article 3 should be amended. I do go provision have the provision provided that Major Metosang cannot see provision will be sacrosanct. I'm happy. Mother cookie man, no make up separate Mrs. Haram, low in the morning, hello, in the public.